nilai ni zanlai dar som pani hun tiam pel malokin PM Benjamin Netanyahu du lo tu political party sang pariat te chuan inrem na siam thei shamin Israel President Reuven Rivlin hena tangrual so chiar sarkar an siam thei thu an riat tirta mitam tak loma anaw ro lain right wing pol tam tak le right wing ho tu pa Benjamin Netanyahu thlop tu te chuan he thil hi du lovin left wing thil ti dan chu Israel ram le mi puite tan a himlo ani tin Ramat Ganj muna anpung khom chiamani religious Zionist ho tu pa Bezalel Smotrich chuan hetianga left wing le right wing pol chen khat le Arab party te thil ti dan chu demin abik takin right wing ho tu pakhat Naftali Bennett chu sei selin ka thei ngai lowanga kan ngai dam ngai hek lowang atia caretaker PM Benjamin Point tun kumzabi chunga in bumna nia left party le Arab ho tangrual sarkar chu Israel ramtan Israel mi puite tan le Israel sipai te tan himlo le lawom takani tin right wing mi le sa te chu left wing party kai shwai sarkara tel lo turin angen ani puye thang lura famta tong kamang devin Israeli politician chen kha Benjamin Netanyahu an kumsom pani chuang ro rel na achan na le eruk thu buai anei tia pai thlak tuma an be na wanga hetianga party pariat lai policy le ngai dan le thil tum inang reng lo tang khom hi bel ke phuar khom tui pai theilo ti tur an ni ve mayangem ti chu zo na chan har satak aniome political analyst tam tak chuan he so chiar sarkar lo piang tur hi thui tak akal an ring lawani party sang inrem nang chuan left wing mi le sa yer lapit kumsom rukau pa le right wing ho tu pa Naftali Bennett kumsom li le pakwa au pa ti chuan prime minister anin ni chokanga Naftali Bennett chuan prime minister ni na achel ma sanga yer lapit chu okas ni som ni le pasari sang ni som ni le pathuma tangin prime minister ani ve thungang ti ania hetianga sarkar thar an siam thei thu president Reuven Rivlin an riat tirangin ni som pani chungin parliament a fiana nein vote lak ani don ani PM Benjamin Netanyahu du lo tu party sang tangrual te chu yes atit party yer lapita thri shwaite annia MP som pasari zet anniani kahol lavin bok and white party defense minister Benny Gantz sakai shwai annia MP pariat anniani Israeli Betuinu party right wing chin defense minister loni to paro room tak Avigdor Lieberman na shwai annia MP pasari anniani Labour Socialist Party Miraf Micheli kai shwai annia MP pasari anne Yamina right wing party niin Naftali Bennett kai shwai annia MP pasari anne ve boka New Hope Party centrist right wing party niin Gideon Sar hruaitu te annia MP pasari anne ani Marets left wing socialist party niin Nijans Horowitz shwaite annia MP paruk anne ani Ram Arab United List Party niin Mansur Abbas shwaite annia MP pali anne ani New Hope Party Gideon Sar shwaite hi Benjamin Netanyahu kai shwai right wing Likud Party atanga chuak annia heng party hruaitu tamberte hi PM hnuaia cabinet minister poimo tak lo chel to thin te anni Benjamin chu eruk thu buai le sumti chingpen na nei tin thu buai nei ania Jerusalema ko ta ko thin ni in ko ta ading zak thina hetianga thu buai nei a pu na hi apha thina ni Israel ram hian kumni chungin in thlan pui voili an nei to a mumal taka sarkar ngel het an siam thei thin lo wangin anin thlang thale thina kumin march ni somni le pathuma avoili na tan in thlang lein Benjamin kai shwai right wing party Likud chu sit mutam ber somthum le panga ni in president Reuven Rivlin chuan sarkar siam turin a soma ma se ni set member za somnia somruk le pakhat nei angaya wangin a thopui party chuan somnga le panga chau anei sia sarkar asiam thei bik lova chumi hnuwa president Rivlin chuan F2 hruaitu yer lapit chu sarkar siam dan jong turin asom velea June ni thum jan lai dar som pani thlengin hun tiam siam sakin yer lapit chu an Naftali Bennett chu biain atopa Arab United List ten thlopji velein sarkar an siam thei thu
President Rivlin an thrilta ni sarkar siam thei anom lo chuan avoi nga na tan parliament in thlan pui nei le turani Yair Lapid le Naftali Bennett ten social sarkar an siam tura hian Arab United List Party te antil vedona hetianga Israel sarkar siam na hian Arab ho te chu Israel history a avoi khatnan antil vena turani Mansur Abbas Ram Party te chuan anin biak remna Arab Palestinian ho te omna chei that le danang taka an digna von him sakti te Judami Israel rama lo kir le te chu West Bank lama in ben belna pek zel lo ti te atela an thil phut lian zual te chu Arab community ven him crime do na le Arab chen na mun infrastructure siam that te ani PM Netanyahu chuan right wing pol pakhat hruaitu Naftali Bennett chuan Israel mi pui te le right wing ngai dan a phat san na ni in leftist sarkar na ani atia Israel Beitunu party ho tu Avigdor Lieberman chuan Benjamin Netanyahu chuan alal thu thleng lua zel du na wangin party pathum ho tu te chu prime minister in ni choka sarkar siam puya asoma thiam thu mai nge ni thilza thlak takani ti in adeu hle Naftali chuan tunma le tuna po Bennett hian Benjamin Netanyahu ngai dan tromin Palestinian ho te independence pek du lo tu le West Bank ram lua zel du burtu Iran khoi noi mai du tu ani heti anga lal siam tu anga Naftali Bennett atang tamai chu right wing tam takin an du lawani Likud party te chuan Arab United List Ram party ho te thlop du se sarkar an siam le mai theya ma se Likud party ten an du tlat lawani Yamina party te zinga hian ni seta vote an la khunin an ho tu pa malak na an thlop vek don em ti hriat anilawa Jerusalem Post le BBC News chuan Ronnie Sarsovar hian left wing ho te ne na social sarkar siam adu lo ni in an soya ama point Twittera Bennett chu ram hruaitu tlakania ma se left wing ho te ne na tho ho chu ka politics khel chan le ngai dan anilo ve atia ni seta vote la khuna za som nia som ruk le pakhat vote an mu angai don ani Naftali Bennett chu teklama sum dong mi millionaire ni in politics alu ma kum sang ni le panga khan US dollar maktadoi za som ni le panga lai aneya US a piang ni in anu le pa ten Israel rama anron pem puyania anu pui galit nen fa pali nein ranana hun laili an cheng mek kum sang ni le panga Benjamin Netanyahu kai shwaya zomin chief of staff lo ni to ania ma se anuwa ngai dan thumun lo awangin ado dalta ni sang ni soma Netanyahu nen anin thena yasa council ho tu ania West Bengal juda in ben belzel du tu ani kum sang ni som pania Jewish far right party Jewish som ti ashwaya Palestinian hotel ka chuan adurum elulin angai dan butu deu chu zairum thing phoro tuatang maya che hu phurom takani kumsang ni le som pathum khan Palestinian firfiak te chu chua ain tha zel mai tur ani ti te he Israel rama hian Palestinian independence ram ading ngai lawang ti te alo soi toa ama hian defense minister economic minister le education minister ni na te alo chil to ani Jewish home ti le kumsang ni som pariata Yamina ti dinin Benjamin nen an tho ho thelo nuwa Israel sarkar akal zel thei talawani me ni som atanga ni som pakhat chung Gaza Strip pa cheng Hamas Islamic Jihad le Israel te indo chiam khan Bennett chuan sarkar siam tura left wing ho te ne na in biak na ti top ani ti na puanga ma se indo alo re ta ka chuan Yair Lapid left wing ho te nen anin betha chho le ta ni Naftali Bennett le Yair Lapid ten president ne na sarkar kan siam thei ti shilma se parliament speaker Likud mi Yariv Levin chuan caretaker PM Beronin parliamentary meeting a kovin vote lak ani chau dona wangin PM chuan juda du rum le kulmu kho tele sakhorin chana din Orthodox Jewish party te chu leftist sarkar din lo turin thunun atum anring hleani Mirif Micheli Labour Party ho tu chuan voina in remna kan siama Israel history kan siam ta tiin kumsom pani ZPM tilvelo na sarkar apiang chiang ngei ni in asoya New Hope Party anti Likud Party atanga chuak Gideon Sar chuan Benjamin Roriel huna topta ati ve thungani Yair Lapid yes atit party ho tu chuan Bennett le Arab pa Mansur Abbas tenen in rem na thutlung anzia felnu loka
he sarkar hian Israel kwale tui zong tele min vote kherlo tu te tan le Israel khotlang in pum khatna om theinan thei to pa chua don ani tiin Twitter aron zia kani President Rivlin point Twitter Lapid Bennett ten in rem na neya sarkar thar an siam turlom puina aron ziak ve bokani Yair Lapid hi TV presenter secular centrist anti left wing ideology tui puyania sarkar thara finance economic minister achelang Blue and White Party ho tu le tuna defense minister ni mek Benny Gantz chuan defense minister na chanpual achel chunjom zel don ani Yossi Beilin Israel justice minister lui chuan so chiar sarkar thar siam ni ta chu alomom hlea ma se party pariat lai ngai dan thumun lo sarkar chu aul sam don haulova Benjamin chu eptu party ho tu alani zelanga ala chevel reng thei don ani atiani Israeli lawmaker te chuan kumsang khajakwa somli le pariat nulama president som pakhat na turin secret ballotin ni laini khan Isaac Herzog chu thangin Labour Party mi le sa Tel Aviv piang le Palestinian ho te independence pek du tu two state solution pom tu ani head mistress Miriam Perez nen in kingin ani hi fa paruk nei afa te Israel army officer pani chu indona nu na chan to ani US President Joe Biden chuan Israel President thanthar Isaac Herzog chu lompuina athon to ani heti lai hian Republican hockey senior senator Lindsey Graham of South Carolina State chuan Israel tlawmekin tunkar tholeni khan Israel PM le defense minister te muin Middle East boruak a soipuya reporters te hena US lawmaker zinga Democratic Party mi tam takin Israel le Hamas indo chungchanga Israel chantu antam hle tin US chuan Iron Dome air defense system chungchanga US in Israel chanpuina apeleang atia Lindsey Graham hi Senate Appropriation Committee member ni in US sarkar in ramdang sarkar military thila atranpuina endik tuani voina Israel Defense Minister Benny Gantz chuan Washington US Defense Secretary Lloyd Austin le US National Security Advisor Jake Sullivan te muin Pentagon lamin Iron Dome tana summan tur US dollar tlu le dingon khatpek na turte tin Biden admin ten Israel military tranpuina turin may ni som nuwa US maktaduai zasari som thumle panga alopek to te chungchang le Iran din hunte an soiho bokang House le Senate then khat chuan US dollar maktaduai zasari som thumle panga hi sren sakri an duani nikuma US chuan US dollar tlu le dingon thum point paria z Israel military tranpuina turle ral thuam shalna turin alopetoa mi then khat chuan US tranpuina chu Israel hian Gaza Stripa Palestinian beinan amang tiin an soi sel na sa hle ani